Titiang nunas uratian ide dani sendareng sami ngopi dawag pemungkah parikramo bulan basa Bali ngiring sareng sami ngaturang puja pangastuti majaring ide sang yang widiwasa ide sesunan sane melinggih ring kayangan tiga desa Belaga pemekasnya ne iri kiring pura dalam kaler desa adat Belaga dumogi sangkaning ngasungkerto waronugraha ide ya dan parikramo sane pacang kemargiang dinane mangkin memargi antar mopale side sidaning don melarapan antuk ngaturang pangestengkaro Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sane pinih suciang titiang dan ni jero mangku ring sejebak desa Blega. Sane mustikayang titiang pelungguh camat murdaning jagat Blabatu. Sane kesumayang titiang dan ni jero majelis desa adat kecamatan Blabatu. Sane kesumayang titiang dan ni jero majelis kebudayaan Bali kecamatan Blabatu. Sane kesumayang titiang dan ni jero perbekal desa Blega. Sane kesumayang titiang dan ni jero bendesa desa adat Blega, desa adat Selat, lan desa adat Pasdalem. Sane kesumayang titiang dan ni jero klian adat miwah kepala kewilayahan kesarengin perjuru adat ring sejebak desa Blega. Sane wangiang titiang ketua BPD kesarengin anggota. Sane wangiang titiang ketua LPM desa Blega. Sane wangiang titiang penyuluh bahasa Bali kecamatan Blabatu. Sane wangiang titiang tim pendamping desa Blega. Sane wangiang titiang bimas miwah babinsa desa Blega. Sani kesumayang titiang kepala TK Widya Kumara ring Cibag Desa Belaga Sane Wangyang Titiang tim penggerak PKK Desa Belaga Sane Wangyang Titiang ketua Saba Desa ring sejebak Desa Belaga Sane Wangyang Titiang tokoh seni ring sejebak Desa Belaga Sane Wangyang Titiang Paiketan Kramoisiri Desa Belaga Sane Wangyang Titiang ketua PKK Banyar ring sejebak Desa Belaga kesarangin untuk pengurus Sane Wangyang Titiang ketua LPD ring sejebak Desa Belaga Sane Wangyang Titiang ketua Karang Taruna Tunas Belambu Belaga Sane Wangyang Titiang ketua Yawana Desa Adat Belaga kesarangin antuk ketua Seketruna ring sejebak Desa Belaga Sane Wangyang Titiang koordinator pecalang ring sejebak Desa Belaga Sane Wangyang Titiang pekaseh Desa Belaga Sane Wangyang Titiang kader Kesling Desa Belaga Sane Wangyang Titiang pengurus BUMDes Desa Belaga asapun iketaler idadane para atiti sami para pemilat wimbekara miwah krama Desa Belaga sane tresna sihin titiang Swasti Prapta ring parikrama pamungkah bulan basa Bali keping kutus desa Blega warsa kalih tali 6 likur. Sane nganggen sesanti Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Rasa ngayu bahagia aturan titiang mawenan iraga sareng sami presida sadu ajeng ring genah miwah galah sane becik puniki. Magenah ring wantilan pura dalam kaler desa adat Blega nemonin Rahina Radite Kliwon Wuku Pale tanggal 21 Februari warsa kalih tali 6 likur. inggih idedane sareng sami Sane Wangyang Titiang sedurung ngelantur lugur yang titiang nguningayang dudonan parikrama sane kemargiang ring rahinane mangkin inggih punika keping siki pemapah keping kalih sesolahan sekar jagat keping 3 pengeras titi keping 4 atur piuning saking Manggala Prawartaka keping 5 sambrama wacana saking Bendesa Desa Adat Belaga Bendesa Desa Adat Selat lan Bendesa Desa Adat Pasdalam
Keping kudus sembrama wacana saking perbekal desa belaga semisanang mungkah ngawit parikrama. Kaping sia wimbekara, kaping dasa penglila cita, kaping solas pewarah-warah saking angga panureksa, kaping roras ngonek para jayanti, lan pinihungkur inggih punika pemuput. Idedane sareng sami sanewang yang titiang, druaning pemahbah sampun katur diwawu, pinaka panyembrama ngiring piar sayang sesolahan sekar jagat. Seni pacang kesalahan oleh Yowana Desa Adat Belaga. Majaring pergina miwah penabuh, ini galalan genah durusan. Kasih ya.
Selanturnya nih inggih punika pengeras titi. Ide dane sareng sami titiang nunas mangda ledang ngadekrihin abos-bos. Majong ring sang sane kejudi, inde kalah lan genah durusang. Doa. Om Swastiastu. Om Mawiganamastu Namasida. Om Manobadrah Kartawayanto Wiswata. Om Mariadya Asya Param Yotir. Aktu Atejo Namostuti. Suatu pangkaja madiasti askaryo namastuti. Om yang widiwasa saneng wiseseyang jagat tigane waluyo prabawa pasupati sane mederbe kawisesan jadu sakti wibu sakti prabu sakti jenano sakti mewah kriya sakti. Duane ngasapunika sembah pangubaktin titiang katuring jeng yang widi. Dekanjakan titiang sareng sami ngemargiang parikramo. Bulan bahasa kaping kutus. Warsa duang tali 26 sane memurda. Atmo kertih udiano purnaning jiwo. Sane mateges bulan bahasa Bali pinaka stana. Nyinggihyang bahasa sastra mewah aksara Bali. Pinaka taman jiwo sane mautamo. Ring rahina mangkin Radite Kliwon pinanggal 22 Februari warsa duang tali 26 manut pengabdi lan pengerencana. Om yang pramekawi sane pinaka sangkan paraning saroma urip ring jagate. Titiang sareng sami sane mepupul ring genah puniki medasar antuk manah subakti. Nunas pesiwecan ring jeng yang widi. Mogi-mogi majalaran acara puniki. Presiden ngajagen pemargen adat, sastra agama, tato susila budaya, lan wilase ring jagate. Metu desa dinas Blegau lan 3 desa adat sami, Matejo lan Sukerte. Om yang widiwasa titiang sareng sami kewektian nyane jatmo papo. Papo karmo, papo panumadian mewah papo pangubakti. Punika taler nenten len pas saking kaiwangan. Santukana sapunika titiang lungsur ring jengbuk padan yang widi. Mangda sueca ngampur yang menekadi kaiwangan metu saking manah. Ucap lan laksana. Mogi-mogi ratu yang widi pramusesa mapica kerahajangan. Om sukam bawantu purnam bawantu sriem bawantu. Om sidirastu tat astu swaha. Om santi 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 om. Ide dane sareng sami durusang melinggih mewali. Inggih hidedane sareng sami sanewang yang titiang tincapang titiang ring parikrama selandurnyane inggih punika atur piuning saking Manggala Prawartaka bulan basa Bali keping kutus desa Blaga warsa kali-kali 26. Majaring Manggala Prawartaka indek galalan genah durusang.
Sukseman mana katur majeng ring ugra wakil. Saduanin galah kapece ring dewek titiang. Sadireng dados titiang matur amatre nganin-nindik pakeling bulan bahasa rahin mangkin. Dinten surut-surut titiang lungsur ring Ratu Dedani ring titiang nunasice. Ring ide sang yang pramuwisesa rauh ring ide betara-betari. Sarang sami sane molingga melingi ring jagat belega. Duanin sangkan puswecan ide Ratu Dedani sida masadua jeng ring galah sane becik puniki. Om Swastiastu. Sane kaping singgihan titiang jero mangku sane sampun menang sida rauh. Sane mustikaning titiang palungguh camat Blabatu. Sane wangyang titiang pamucuk MDA utawi sane nyadi palungguh ide. Sane wangyang titiang Majelis Kebudayaan Kecamatan Blabatu utawi sane nyadi dani. Sange wangyang titiang jero perbekel. Sane wangyang titiang jero benesa rauhing prajuru adat sedesa Dinas Belega. Sane wangyang titiang Ketua Rauh Angge BPD. Sane wangyang titiang Ketua Rauh Angge LPM. Sane wangyang titiang Bapak Bimas dan Babinsa sane sampun sida rauh. Sangene wangyang titiang Klian Adat sedesa adat Dinas Belega. Sane wangyang titiang Ketua Tim Penggerak PKK Desa Belega rauh Ketua lan Wakil Ketua PKK Banjar sedesa Dinas Belega. Sane wangyang titiang pendamping desa lauh pendamping lokal desa sane sampun sida rauh nyarengin. Naler sarang sami ulaman sane wangyang titiang nenten sida dados titiang ngonek siki-siki sane banget semang titiang. Galah mangkin wantah rahina dahat mabuat pisan. Majeng ring Ratu Dedani sarang sami pamekas sajeronin pemargin pokeling bulan bahasa Bali sane kaping kutus. Mogi-mogi mejalaran antuk parikrama puniki bahasa Bali aksara makemiwah sastra Bali duwene sida ajeg ngantos kapukur okas. Idadane sarang sami ulaman sane wangyang titiang. Sekadi sampun ketah kauningin sarang sami manggala jagat Bali inggian Gubernur duwene sampun ngemedalan peraturan gubernur sane menomor 17 sia warsa duang tali Pelokutus nganinin indik busana adat Bali. Maka miwah Pergub nomor 18 warsa duang tali Pelokutus nike nganinin indik margiang bahasa aksara lan sastra Bali. Maka miwah pemargin pekeling bulan bahasa nyabran sasih Februari. Idadane ulaman sane sarang sami sane tresna sahin titiang pekeling bulan bahasa Bali sane kaping kutus puniki sane
mengambil tema inggian punika Atma Kertih Udiana Purnaning Jiwa. Inggian punika penyucian jiwa melarapan untuk ngajagan lan nganggen bahasa Bali. Idadane ulaman sareng sami sane kesumayang titiang. Pemargin pekeling bulan bahasa Bali sane kaping kutus ring desa Blega. Wantah mekanti sareng desa tigang desa adat ring sewidangan desa dinas Blega. Inggian punika desa adat Blega, desa adat Pasdalam, desa adat Selat. Dados niki sangkanin napi wastane pikayun dani jero mekel dados sida sampun desa adat lan desa dinas mesikian kewentanan nyane sampun ping 3 ngantos mangkin niki menawi sampun luar biasa niki ring desa Blega kenten ni duani ring desa Siosan dereng menawi sida antuk mesikian sapunika. Idadane ulaman sarang sami sane wangyang titiang ring parikrama bulan bahasa puniki jagi kedagingnya antuk makudang-kudang wimbekara. Inggian punika nyurat aksara Bali nika saking sisya SD kelas 4, 5 lan 6. Kaping kalih Mapidarta nika saking Prajuru Suang-suang Banyaradat. Kaping 3 Mesatwa Bali nika saking Pasikian Keramo Istri. Nomor 4 Busana adat Kepura nika kelaksanayang antuk Yohana Banyaradat Suang-suang Banyar. Nomor 5 niki Mekenang Tunggal nika sisya saking SD ngantos SMP. Nomor 7 niki Ngarianan Jatah Galungan rauh ngarianin lawar. Nika dados nyanyi wimokara sane jagi kemargiang ring parikramo sekadi mangkin. Idadane ulaman sarasami sane kesumayang titiang nganini nindik prebio ring acara puniki mawit saking dana hasil pajak lan distribusi nika mageng 104 yuta 906,5 kali rupiah. Sio sering punika wenten dadosne dana sokongan utawi punio saking suang-suang desa adat sareng 3 nika suang-suang 5 yuta rupiah. Inggih Ratu Idadane sareng sami ulaman sane kesumayang titiang wantah mekadi asapunika sida antuk titiang atur ningayang ini parikrama puniki sampun janten ditatkala titiang matur-atur nguningayang ini pemargi pidabda puniki janten wenten atur titiang nenten munggah ring sejeroning pengarsa duwi titiang lungsur banget sinampura. Pinake wasananing atur titiang aturan paramo santi. Om santi 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 om. Idadane sareng sami ninca pring parikrama selanturnyane inggih punika sembrama wacana saking bendesa desa adat Blega kesarengin antuk dane jero bendesa desa adat Selat miwah bendesa desa adat Pasdalam.
Majang ring dane jero bendesa, indek galah lan gena durusang. Inggih. Sedurung titiang matur, giring mangkin malih tan surut-surut nunas sico ring ida susunan senem melinggih riki ring pura dalem tu ring kayangan 3 mangde parikrama rahina mangkin bulan bahasa sane kaping putus puniki presiden membagi antar melarapan untuk ngaturan penganjali umat. Om Swastiastu. Sanewang yang titiang Bapak Camat Labatuh sane sampun presiden rawuhin. Sanewang yang titiang Bapak BPD, Ketua BPD kesarang untuk anggo BPD Sarang Sami. Sanewang yang titiang Bapak Sakeng Dinas Kebudayaan Kecamatan Blabatu. Sanewang yang titiang Sakeng MDA Kecamatan. Sanewang yang titiang Bapak Mekel kesarang untuk staf Desa Dinas Sarang Sami. Kenten taler sane banget wong yang titiang bendesa adat pas dalam Desa Adat Selat, sarang prajuru adat Sarang Sami, raup kekelian adat, kenten taler, sanewang yang titiang, ketua pakis, kesarang untuk anggo pakis Sami ring sejebag, Desa Dinas Belega, tur ulaman Sarang Sami, sane nenten titiang presiden nyarjo siki kalih, sane sampun presiden ledang rauh, tinggalah sane becik puniki. Titiang ngangganin bedesa adat Belega banget ngaturin suksemaning manah majang ring Bapak Parbekal sane sampun presida napios tane ngarianin acara bulan bahasa puniki tur gabung Sarang Sami sarang Desa Adat Sarang Sami. Inggih punika titiang nenten panjang matur sikine pengabdin titiang Sarang Sami mangde acara bulan bahasa sane kaping putus puniki presiden memagi antar presiden nemonin napi sane kaabdiang presiden menumbuhkan bibit-bibit ring desa adat terutamanya ne nganinin indik ngelastariang bahasa adat lan budaya Bali. Nggih pinaka wasana natur titiang sinap untuk ngaturan paramo santi. Om santi santi santi. Om nggih suksema. Om Swastiastu. Inggih titiang saking Desa Adat Pas Dalem nenten makweh pacang wenten atur saduaning wau ring semeton titiang bendesa Desa Adat Belega sampun maosan mopilar dayang parindekan pemargin bulan bahasa Raina sane mangkin kaping putus sane laksanayang oleh Desa Dinas Belega kesarangan untuk Desa Adat tigang Desa Adat sapunika. Titiang nenten makweh matur duaning sampuni wau sampun semeton titiang bendesa adat Belega sampun midartayang parindekan pemargin bulan bahasa sane kemargian arena mangkin. Nggih kadya sapunika titiang matur kira langkung titiang nunas sugeng pangampura. Om santik 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 om. Om Swastiastu. Titiang lantur mantan matur pengajeng majeng ring panitia sami punika taler murdanen jagat Blabatu Bapak Camat sane kesuman titiang berbekal duwe jero mekel sane dahat kesuman titiang
Waji MDA, taler sane kesuman titiang, punika taler sane tiosan, sane ten preside, siji titiang siki kali, sane taler, sane wangyang titiang, nenten lali titiang, makdur suksema majang meniki ring perkantin titiang, ngaji benese pergi, cokorda benese ring pas dalam, sane lahat kesuman titiang. Angge, iratu ulaman makasami, puniki ring galah becik sekali mangkin, sane kemargiang bulan bahasa, ring bulan Februari niki. Titiang selaku benese, selaku pengemong jagat, merasa bangga, sampun preside ping 3 mesikian ring desa dinas kolaborasi ring desa adat meniki ring blege mulai pisan titiang matur semua pang banget. Puniki program saking Bapak Gubernur nggih. Santukan Bapak Gubernur Mopikayun sapunapi antuk ngajagan puniki jagat duwene ring Bali. Ingyan punika ring bahasa nyurat bahasa Bali mangde generasi raga preside ngajagang ring kewekas ring kepungkuran. Punika tujuan Bapak Gubernur sane tertuang ring kenten iki Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 napi wastane Undang-Undang Nomor 4 Nomor 19 nggih lali titiang atur punika nggih ini undang-undang kenten pastikane pisan Bapak Gubernur duwe napi wastane ingin sekali kenten nggih melet pisan puniki sapunapi ngajagan bahasa duwene nggih sandukan ketah Bali ring mancanegara iraga daerah tujuan pariwisata. Satu-satunya nika nenten wenten tios iring ajagan adat lan budaya duwene. Nggih iratu sareng sami niki sandukan kebanda anduk galah santukan mali jebos acara duwene kantun akeh atur titiang sinep titiang anduk pramasanti. Om Santi 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 Om. Nggih sukses mo. Pun. Selanturnya nih inggih punika sembrama wacana saking perbekal desa Blege saha kelanturang antuk mungkah ngawit parikrama bulan basa Bali keping kudus desa Blege warsa kali-kali 16. Kacinayang antuk nyuarayang gong. Majaring dane jero perbekal ini galalan genah durusa. Nggih suksema anduk galah ring Ugra Wakil sampun
Becagalah ring titiang. Sedereng titiang wenten atur Samatra ngiring sarang-sarang ngerasiti bakti nunasice ring nida sesunan sane melingga mriki ring pura dalem salar sejebak desa Blega mangdo napi sane kaptiang iratu sareng sami parikrama sareng sami memargi antar melarapan untuk pangastun karo. Om Swastiastu. Pini hajeng dan jero mangku dalam senai dan jeruan senai dahat suciang titiang Bapak Camat Blabatuh Nemurudan jagat Blabatuh niki senai dahat kusuma yang titiang Yeriki uning titiang yang Bapak Camat dan sampun ring Blega kewentanan bulan bahasa Bali sesibuk apapun beliau pasti menyempatkan hadir. Aplaus untuk beliau. Pamucuk MDA Kecamatan atau Sane Nyade Linggihido Sane Wayang Titiang Pak Haji nggih susemo sampun presida ngrawuhun. Pamucuk Majelis Kebudayaan Bali nika ring kecamatan dalar Sane Nyade Linggih Hido dalar Sane Wayang Titiang. Angge panureksa sarang sami atau dewan juri dalam sampun presida hadir dalam sana Wayang Titiang. Pendamping desa, benten iki pendamping desa kecamatan, pendamping lokal Pak Nuraga, dalam pendamping teknik tadi sana Wayang Titiang sampun dalam presida hadir. Iratu jero bendesa desa adat Blega sana Wayang Titiang jero bendesa desa adat Selat sana Wayang Titiang ke daler Ratu Cokodo jero bendesa adat Pasdalem sane Wayang Titiang ika daler prajuru desa adat niki se desa Blega wenten prajuru desa adat Blega Selat lan Pasdalem sampun presida daler hadir dat kala rahinane mangkin jero klian adat sejebag desa Blega sane Wayang Titiang pamucuk LPM kesarangan angge LPM sane Wayang Titiang punika daler ne utama niki pemucuk BPD kesarangin angge BPD daler sane Wayang Titiang Manggala SD sejebag desa Blega lan Manggala TK Widya Kumara dekat daler sane Wayang Titiang Bimas dan Babinsa sane selalu siap siaga niki di Jabo niki mengatur arus lalu lintas selalu menjaga ketertiban sane Wayang Titiang beliau selalu standby setiap ada acara Manggala lan angge PKK desa PKK Banyar kesarangan untuk anggotanya ne sampun presida hadir dalar sane Wayang Titiang pemucuk LPD sedesa Blega sane Wayang Titiang pemucuk Sabo Desa pemucuk Paikatan Krama Istri pemucuk Iwano lan pemucuk Ketua STT niki sedesa Blega sane daler Wayang Titiang.
benten tokoh seni, ane presida hadir rahna mangkin tokoh seni sedesa blega sane wangyang titiang. Manggala Karang Taruna taler kesarang nganggo pengurus niki taler sane wangyang titiang. Manggala Limas lan pecalang sedesa blega dale wangyang titiang. Pangraksa Manggala lan prajuru bumdes blega sane wangyang titiang kesarangin Manggala Koperasi Desa Merah Putih. Nika Pak Dr. Regung sane taler wangyang titiang. Adik-adik mahasiswa KKN Maha Saraswati sampun presida hadir dan akan melaksanakan tugas Tridharma perguruan tingginya, ya salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Adik-adik KKN dari Mahasiswati ini akan melaksanakan tugasnya dalam hal pengabdian masyarakat, yaitu mulai tanggal 18 Februari sampai pertengahan April. Terima kasih adik-adik, karena adik-adik dari kemarin sudah ajak tiang langsung bergotong royong, mikiring purung ya, suksemong ya, adik-adik serang sami KKN. Taler senewang titiang pamilet wimbo karo sane presida hadir niki ring Masatwo, Pidarto, Mekenang, sami nyurat Dasara Bali, sane milet pemilet niki sareng sami sane wangyang titiang. Menika taler ring ulaman lan kramo sareng sami sane nenten titiang presida konek siki kalih. Hale sampun presida hadir di tatkala parikrama bulan bahasa ring rahinane mangkin. Sedereng titiang lanturan kapetamo titiang Maduskusemo ring jero Benesa adat blega duanin sampun micayang ngangen sarana prasarana nggih menika wanti lan duwene angen pelaksana tatkala ngemargiang bulan bahasa yang ke-8 sekadin mangkin lepisan suksemodu. Kita yang dan diwang tetap niki alit sekagong gabung niki selalu tetap mensupport apapun kegiatan desa Blegeng Aplos namun dengan sekagong niki gabung niki dan kebon kaler kangenan Jasri nggih. Semua serang sami. Kedaler ring panitia sami perangkat desa Pak Sekdes di bawah koordinir Pak Sekdes niki luar biasa. Selalu beliau mengkoordinir semua sehingga acara berjalan dengan baik. Sasanti Ayu Bagio ring rahinone mangkin pesuecan ide sangyang widiwasa dalam kiring ide sesuai ring prodalem iraga serang sami ratu serang sami ring titiang mapumpul niki dalam keadaan sehat walafiat. Ring sejeroning pemargi bulan bahasa Bali yang ke-8 di tahun 2026 puniki wantah sinalih tunggil program sane kelaksanaan oleh pemerintah Provinsi Bali ring sejeroning ngewerdiang ngelestariang ngelimbakang bahasa aksara miwah sastra Baline. Mandaning presida ajag lan lestari. Parikrama puniki wantah pinake nyantenan visi lan misi program Bapak Gubernur Bali inggih punika nangun sad kerti loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana.
sehingga menuju Bali era baru. Bahasa Bali pinaka untang menuju Bali era baru, menuju kebudayaan Bali. Patut kedadosan ulu ring jiwa pramana iraga sareng sami. Sapisanan pinaka dasar wewangunan Bali ring ab jagat lobari sasi sekadi mangkin. Makadi ajerih pikayun krama Baline indik basa Bali pacang rerad lan tamis ical wit saking panglimak ilmu pengetahuan lan teknologi sane nyusup ring kauripan krama Baline. Duane sapunika patut iraga sareng sami maduwe pikayun sapunapi anduk mangdane ketepasin anduk angin mapikukuh basa aksara miwah sastra Baline ring kauripan iraga sareng sami. Pemerintah Provinsi Bali sampun ngamargiang makudang-kudang acara mangda basa lan aksara Bali serta ajak kukuh taler sayan ngelimak setinut ring ab jagat sekadi mangkin. Usaha ucap kacinahyang untuk kawentanan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2018. Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. Indik bahasa aksara miwah sastra Bali lan pemargi bulan bahasa Bali sekadi mangkin. Taler kelaksanayang wimbakara sekadi nyurat aksara Bali, pidarta bahasa Bali, mesatwa Bali, magening Bali, makenang tunggal, peragaan busana adat Kapura, miwah mekarya sate galungan lan lawar. Nariki tegasan titiang menapi wenten mekarya sate galungan lan lawar. Doanin regenerasi generasi ke depan mangda presida uning tatas menapi nika mekarya sate galungan. Panten nuju-uju jak numas kan nggih. Niki mulai awal untuk mengajarkan tradisi kita khususnya adat kita, budaya kita yang benten ring desa Blego sareng sami. Nika kentane kenapa harus sate galung kan. Tujuanipun wantah ngantenan mangdane aksara bahasa Bali miwah budaya adat Baline tetap ajak tur lestari. Talar kawentanan peraturan gubernur puniki utamanyane angin tepas siku-siku keluarga desa adat ring desa dinas lan panegara. Nggih ratu dadane sareng sami saya dahat wang yang titiang ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline mangda nenten surut lan ical kawenten nyane. Diantukan bahasa Bali puniki sinunggil pinaka pakeling iraga sareng sami duanin pinaka mawinan iraga sareng sami mangda tetep ngangge bahasa Bali ritat kala mau bawasan ring sejeroanin pasawitran alit-alit derwine miwah sanetiwasan. Yening iraga nenten ngangge bahasa Bali derwine sinah kesujatian iraga dados jatma Bali pacang ical utawi rered. Sekadi untang bulan bahasa Bali ring warsa mangkin sane kaping kutus inggih punika Atmo Kerti Udiano Purnaning Jiwa. Wantah tujuanipun bulan bahasa Bali pinaka pemulihan bahasa aksara miwah sastra Baline pinaka sumber tetuak kebenaran kewicaksanan miwah tresna asih segilik seguluk sane kaangen nyantanan jati diri raga sareng sami ring
pemekas ngawit saking niraga suwang-suwang keluarga nglantur nglimak ring keluarga lan desa sareng sami. Daler pengabdian titiang mangdane desa Blege presida sareng-sareng lestariang basa Bali miwah sastra Bali tetap ajak lan lestari sane mangkin melarapan unas pasuecan ide Sang Yang Widiwasa majalaran anduk rahina bulan bahasa Bali kalih tali 6 likur puniki pacang kekawiten. Daler titiang ngandanen pikayun krama Baline sami utamane ring desa Blege ngiring lestariang ngajagan basa aksara lan sastra Bali mangdane presida ngemanglehin kesukertan jagat. Sapunika pamungkah atur titiang melarapan antuk ngaturan Om awi gena mastu namo sidem acara bulan bahasa Bali ring rahinane mangkin pacang kekawiten. Sedurung titiang sineb pidarto puniki titiang daler jagi pekeling ring iratu sareng sami pemekasane niki leng alit-alit seketruna sedesa Blege duanin titiang ring pemerintah desa dinas bersama BPD Klian Adat sarang niki jero Benesa LPM semua ki perangkat desa semua niki intine untuk mensupport kreativitas adik-adik dalam pelaksanaan atau penyambutan Hari Raya Nyepi yaitu Mekarya Wogoh. Kami atas nama pemerintah desa Blege memberikan support atau dana kreativitas nika sebesar 5 juta rupiah. Nih, nika untuk alit-alit duwene itat kala Mekarya Ogoh-ogoh nika taler pinunas niki pastike sampun penglingsir jero Benesa anggo Klian Adat sareng sami penglingsir toko-toko sami napi dana niki memang benar-benar dipergunakan untuk sesuai dengan kebutuhannya. Satu kita harus membuat proposal, harus tertib administrasi karena untuk ini menyangkut tentang pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawabnya. Nika titiang sampaikan sikine dana yang 5 juta niki intinya bukan besar kecilnya, itu cukup untuk napi pikayun penglingsir sami untuk mempersatukan alit-alit mangdo alit-alit seketruna bersama-sama bersatu. Kalau bersatu kita pasti kuat. Sareng sami nika atur titiang indik ngandhanen parikrimane mangkin kala wonten atur titiang sanen enten manut ring kayun titiang unas geng rena sinampura sindap titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om. Titiang nunas majeng ring dani jero prebekal jenek dukung ring ajeng. Asa punika taler majeng jero bendesa ring sejebak desa Blege miwah dani jero camat murdaning jagat Blabatu. Mangda ledang munggah ke Arab saha menyarengin dani jero prebekal nyuara yanggong. Majeng ring dani jero prebekal indek kalah lan kena durusang.
dumugi acara Bulan Bahasa Bali yang ke-8 tahun 2026 memargi antar. Om mawi genamastu namo sidem. Idedane sareng sami sanewang yang titiang melarapan antuk nyuara yang gong diwawu maka cihna parikramo bulan basa Bali keping kutus desa Belaga warsa kalih-kalih 26 sampun keunggah. Para atiti sinamian sanewang yang titiang raresang anyi terasa boga sane sampun kapisuku.